السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذن هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار استعدادا للفروض المحروسة، وكذلك الاستعداد للامتحان الوطني الذي سيكون إن شاء الله في نهاية الموسم الدراسي. إذن على كل، فالموضوع الذي سأقترح عليكم يتعلق بحساب النهايات، وكذلك دراسة اتصال دالة في نقطة معينة، وكذا اتصال دالة في مجال معين. إذن فهو التمرين أو الموضوع يتضمن 3 تمارين كما سترون الآن أمامكم. إذن يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءة التمارين كل على حدة، ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة اعتمادا على ما سبق أن درستموه بطبيعة الحال فيما يتعلق بهذا الدرس، وبعدها يمكنكم متابعتي أو مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذن على بركة الله. إذن بالنسبة للتمرين الأول فهو يتعلق بحساب بعض النهايات. سأعطيكم بعض لي تريك اللي هم خاصكم تكونوا عارفينهم بطبيعة الحال للتعامل مع حساب نهاية دالة معينة. إذن فيما يخص السؤال الأول وهو تحديد نهاية ديال دو إكس كاري موان 4 sur racine de x moins 2. وكذلك بالنسبة غنبدا بلا ليميت ديال 2x moins racine de x carré plus 4. غنبداو باللي هي اسهل ثم نقوم بتتمة التمرين. اذا فوالا. اذا فيما يخص النهاية الاولى وهي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de 2x moins racine دو اكس كاري بلس 4. اذا للوهله الاولى تلاحظوا بانه هنا بلس لانفيني مو لانفيني، دونك الشكل غير محدد. اذا هنا خصنا نقوموا بواحد الطريقه اخرى، لكن هناك واحد لاغومارك وهو عندما يكون مثلا هذا الكوفيسيون اشنو عندنا الكوفيسيون هنا 1 وهنا 2، دونك اون بو فير سو كون فا فير مانتونون، لانه في حاله اللي كان الكوفيسيون بحال خصنا نفكروا فيما يسمى بالكونجوغي او المرافق. اذا هنا جو بو فير هي لا ليميت لوغ تون فير بلس لانفيني de 2x moins, donc racine de x carré en facteur de 1 plus 4 sur x au carré. Donc c'est la limite lorsque tend vers plus l'infini de 2x. Donc la racine de a fois b est la racine de a fois racine de b à condition que a et b soient positifs, quand on sait le cas. Donc c'est la racine de x carré هي la valeur absolue de x. Donc ما تنسوش هذا الامر هذا، لان اغلب الطلبه ما تيديروهاش، لانه في حاله اللي كانت مول لانفيني غتولي لنا مول اكس، ولكن بما ان اكس تؤول الى بلس لانفيني يعني ان لا فالور ابسولو دو اكس هي اكس، وبالتالي جو بو ميتر اكس اون فاكتور. غتبقى عندي 2 موان راسين دو 1 بلس 4 سور اكس او كاري. اذا بما ان لا ليميت ديال هذا ستؤول الى ماذا؟ 4 سور لانفيني 0 تبقى لنا 1 وهذه 2، دونك هذا سي بلس لانفيني، دونك غتعطينا 2 بلس لانفيني بيان سور فوا 1، دونك سي دون بلس لانفيني. اذن هذا فيما يخص النهاية الأولى. غنمشيو للنهاية الأخرى، لا ليميت دو إكس أو كاري بلس 3x sur x au carré moins 3x en plus en 0 pardon en 0 lorsque x tend vers 0. إذا تعطونا شكل غير محدد. إذا بما أن x تؤول إلى 0 يعني أن x différent de 0، je peux diviser de part et d'autre par x، ça donne x plus 3. قسمت هذه على x، وكذلك بالنسبة للبسط والمقام غنقسم على x وغنعوض x بالصفر، دونك غتبقى عندي 3 sur moins 3، دونك هي موان 0. نمشيو la limite الأخرى، la limite de x au carré moins 4 sur racine de x moins racine de 2 lorsque x tend vers 2. دائما قبل ما نشرع في لا ليميت خصني نشوف واش عندي شكل غير محدد او لا. اذا تلاحظوا بان عندنا شكل غير محدد. اذا تلاحظوا بان هذيك البسط فهو عباره عن متطابقه هامه، نقدر نكتب عليها الشكل التالي فوالا. بالنسبه الأخرى غندير racine de x moins racine de 2، مكاينش إشكال. دونك جو كونتيني lorsque x tend vers 2، دونك x moins 2 je peux l'écrire autrement، هو racine de x moins racine de 2 fois racine de x plus racine de 2، وغتبقى عندي x plus 2 sur racine de x moins 2، donc moins racine de 2. Donc je pourrais donc simplifier. Donc il me reste la limite lorsque x tend vers 2
de racine de x plus racine de 2 fois x plus 2. Donc si je remplace x par 2, 2 racine de 2 plus racine de 2, c'est 2 racine de 2, que je multiplie par 4, donc ça me donne 8 racine de 2. Donc voilà, بالنسبة لهاد la limite. ندوزو la limite الأخرى. La limite ديال racine cubique de x moins 1 sur x moins 1 lorsque tend vers 1. إذا بالنسبة لهاد النوعية ديال la limite je vais faire un rappel لأن هاد الأمور خاصكم تضبطوها بزاف. أول حاجة خاصك تعرف هذيك المتطابقة اللي تقول لك بأن أ أس 3 ناقص ب أس 3 هي أ موان بي فوا أ كاري بلس أ بي بلس بي كاري. إذا إن فوا عندنا هذه حفظتيها يعني يمكن لك غتطبقها بمعنى آخر. Donc ça sera égal à limite lorsque tend vers 1. Donc si je fais racine x moins 1 donc هذه هي بالنسبة لي أنا هي أ وهذه هي بي واللي ضربتها في أ كاري donc غتعطيني هذه أو كاري plus AB donc racine de 3x plus B au carré يعني plus 1 au carré sur x moins 1. Donc je multiplie de la même manière racine cubique voilà x plus 1. إذا هنا قلنا بأن A moins B fois A carré plus AB plus B carré هي A cubique plus B cubique. donc هاد A بالنسبة لنا غير باش نكون واضحين A بالنسبة لي شنو هي راسين كيبيك دو إكس و B هي أ. دونك لوسك جو مي سا أ أس 3 غتعطينا هي إكس موان 1 أو كيبيك غتبقى عندنا إكس موان 1 فوا راسين كيبيك دو إكس أو كاري بلس racine cubique de x plus 1. Et donc là, je pourrais simplifier. Donc il me reste la limite lorsqu'il tend vers 1 de 1 sur racine cubique de x carré plus racine cubique de x plus 1. Donc si je remplace x par 1, donc ça va me donner 1 tiers. Donc voilà بالنسبة لهاد لا ليميت. تبقى عندنا واحد لا ليميت بين أن لا ليميت lorsque tend vers 1 de racine cubique de x moins racine de x sur x moins 1 بغينا نبينو تساوي moins 1 sur 6. Donc de la même manière je vais faire voilà la limite lorsque tend vers 1. donc j'aurai ici racine cubique de x moins racine de x. نفس الطريقة نطبقها بالنسبة لهذيك l'identité اللي كتبتها الفوق. donc هنا غتولي عندي هنا je multiplie par racine de x fois racine cubique de x bien sûr plus racine de x au carré. donc هنا طبقت لهاد la relation a moins b fois a carré plus ab plus b carré avec a هي racine cubique de x avec b هي racine de x. alors je dois diviser par la même donc c'est-à-dire je garde x moins 1 voilà et je dois multiplier par ce que j'ai fait en produit dans le numérateur. donc racine de x carré plus racine de x fois racine cubique de x plus racine de x au carré. donc نعرف بأن هذه a moins b fois a carré تعطينا هي a أس 3 ناقص b أس 3 ولا قلنا a أس 3 donc racine cubique de x أس 3 donc هنا je vais faire la limite lorsque tend vers 1 moins racine de x أس 3 sur toujours x moins 1 fois racine cubique de x carré plus racine de x fois racine cubique de x plus racine de x au carré. donc je continue. donc c'est quoi? c'est la limite lorsque tend vers 1. donc هذا أس 3 ça me donne x وغتبقى عندي هنا moins x racine de x sur x moins 1 fois racine cubique de x carré plus racine de x fois racine cubique de x plus racine cubique de x au carré. إذا هنا تلاحظوا بأن si je mets racine de x moins 1 donc je continue ici donc c'est la limite lorsque tend vers 1 je pourrais faire racine de x moins 1 facteur de quoi? de moins x sur ici had x moins 1 n'est autre que racine de x moins 1 fois racine de x plus 1.
وغتبقى عندي racine cubique de x au carré plus racine de x fois racine cubique de x plus racine de x au carré. فوالا. اذا اتمنى باش فهمتوني اش غندير. دابا غنحيد هذه من هنا وهذه و جو في remplacer x par 1 غتبقى عندي moins 1 sur 6. donc on a bien montré que cette limite est égale à bien moins 1 sur 6. إذا الآن غادي نمروا للتمرين الثاني المتعلق بدالة. إذا عندنا l'exercice 2. Donc on vous donne une fonction f de x est égale à racine de x plus 2 moins 1 sur x plus 1 pour x supérieur à moins 1. Et on vous donne f de moins 1 est égal à 1 demi. Et on vous donne f de x est égal à 2 moins racine cubique de 2 moins 6x sur x plus 1 pour x inférieur à moins 1. Alors السؤال الأول وهو بين أن الدالة متصلة في النقطة moins 1 وهذا يقتضي منا البحث عن نهاية الدالة f de x عندما تؤول x إلى moins 1 par valeur plus اللي هو la limite lorsque tend vers moins 1 plus ديال la fonction concernée اللي هي la première لأن x أكبر من moins 1. donc on doit mettre cela. donc voilà. donc vous remarquez que si vous remplacez x par moins 1, vous aurez toujours une forme indéterminée. Donc il suffit de multiplier par le conjugué, à savoir x plus 2 moins 1, à multiplier par racine de x plus 2 plus 1, et diviser par x plus 1, ça restera toujours à sa place. Donc il faut ajouter le terme suivant. Alors, a moins b fois a plus b, c'est une identité remarquable que vous connaissez tous. Donc c'est a carré plus b carré, donc ça restera x plus 2 moins 1 sur x plus 1 fois racine de x plus 2 plus 1. Donc x plus 2 moins 1, c'est x plus 1. Donc vous aurez simplifié et vous allez remplacer x par moins 1, ça restera 1 demi. Donc c'est très facile, il suffit de remplacer x par moins 1. Alors, il faut passer maintenant à la recherche de la limite à gauche de 1, de moins 1. C'est-à-dire, on va déterminer la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de la fonction f de x. C'est-à-dire la limite lorsque x tend vers moins 1. La fonction concernée, c'est 2 moins racine cubique de 2 moins 6x sur x plus 1. Vous remarquez que si vous remplacez par moins 1, vous aurez toujours une forme indéterminée. Donc je dois donc multiplier par donc 2 moins racine de 2 moins 6x. Alors si je vais multiplier par le terme suivant qui est a moins b fois a carré لأن هذه غتعطينا هي a moins b, je dois multiplier par a carré, c'est-à-dire 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus ab, c'est-à-dire 2 fois racine de 3, 2 moins 6x, et je dois multiplier par b au carré. donc voilà. نتمنى يكونوا فهموني الطلبه اش ندير هنايا لانه دائما تستعمل المتطابقه اللي عطيتكم قبيله. donc voilà اللي هي a cubique moins b cubique égal. donc عندنا a moins b, هي دي a moins b, je dois multiplier par a carré plus ab plus b carré وغتبقى عندي هنا x plus 1. donc دائما je vais multiplier par هذا le terme هذا اللي كتبته en rouge. c'est comme si je n'ai rien fait. alors là, pourquoi j'ai fait cela? Simplement pour faire apparaître l'identité لأن a moins b a carré هي a cubique moins b cubique, c'est-à-dire ça je deviens a أس 3. donc je la fais directement. a أس 3 هي جوج أس 3 هي donc هي 8 moins b أس 3. donc هذه أس 3 racine cubique de 2 moins 6x أس 3 هي غتبقى ليا 2 moins 6x. je la fais directement. donc غتبقى عندي هنا x plus 1. toujours ici 4 plus 2 racine cubique de 2 moins 6x plus racine cubique de 2 moins 6x au carré. Et donc là, 8 moins 2 c'est 6. donc ça donne toujours moins 1 moins. 8 moins 2 c'est 6. donc je peux mettre 6 en facteur de x
لأن غتولي عندي هنا 6x moins plus 6 دونك يعني 6 fois x plus 1 sur x plus 1 fois 4 plus 2 racine cubique de 2 moins 6x plus racine cubique de 2 moins 6x, le tout au carré. Donc en simplifiant et en remplaçant x par moins 1, vous aurez ici 6 sur 4 plus 4 plus 4, donc ça fait 12, donc il y a un demi. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Que la limite de f de x lorsqu'x tend vers moins 1 moins, c'est bien égal à la limite de f de x lorsqu'x tend vers moins 1 plus, qui est égal à f de moins 1, c'est-à-dire un demi. مما يدل أن الدالة f donc il est continu أي متصلة en moins 1. إذن هذا هو الجواب على هذا السؤال. تبقى السؤال الثاني، هل الدالة متصلة في النقطة moins 1؟ donc on a bien répondu à la question 2, donc ça c'est la question 2. la question 1 بين أن الدالة متصلة عن اليمين. إذن عن اليمين يعني أنه وجدنا بأن lorsque x tend vers moins 1 plus هذه هي toujours f de moins 1 يعني أن الدالة f فهي متصلة عن يمين النقطة moins 1. إذن فهي متصلة عن اليمين ومتصلة عن اليسار، يعني أن الدالة متصلة في النقطة moins 1. هذا فيما يخص التمرين الثاني. نمر الآن التمرين الثالث. إذن التمرين الثالث أعطانا واحد الدالة لتكون الدالة g donc g de x est égal 2 plus x moins 2 moins x sur x pour x différent de 0. Et on vous donne g de 0 est égal à 1 sur racine de 2. إذن السؤال الأول bien sûr تنخدمو في المجال moins 2 2 غادي ما تنساوهاش. إذن أول سؤال وهو بين أن الدالة متصلة في النقطة 0. إذن هذا يقتضي منا البحث عن نهاية عن اليمين وعن الشمال أو بصورة أخرى la limite de g de x lorsqu'il tend vers 0, c'est-à-dire la limite lorsqu'il tend vers 0 de cette fonction اللي هي voilà أمامكم. إذا لاحظتوا بأن عوضنا x par 0 غنلقاو الشكل غير محدد. إذا أشنا خصنا نديرو؟ غنديرو multiplier par le conjugué bien sûr اللي هو 2 plus x moins racine de 2 moins x. Je dois la multiplier par racine de 2 plus x plus 2 moins x. Voilà, sur x. غتبقى عندي 2 plus x plus 2 moins x. إذن c'est-à-dire la limite tend vers 0 متطابقة هامة a carré moins b carré. Donc عندنا 2 plus x reste moins 2 plus x moins a au carré, donc moins 2 plus x sur x fois 2 plus x plus 2 moins x. إذن تلاحظوا بأن عندنا 2x. donc en simplifiant par x, donc ça restera limite lorsqu'il tend vers 0 de 2x alors reste 2 لأن هذه x مع x مشات غتبقى 2 plus x plus 2 moins x. Alors si je remplace x par 0, donc ça restera 2 sur racine de 2 plus racine de 2 il y a 2 racines de 2 en simplifiant, donc c'est 1 sur racine de 2 وهذه ما هي إلا g ديال 0. donc ça veut dire que la fonction elle est bien contenue en 0. إذن f فهي دالة متصلة في النقطة الصفر. الآن السؤال الأخير وهو اتصال دالة على مجال moins 2 plus 2. إذن هنا غنعاود نرجع معكم لا فونكسيون. عندنا on a g de x égale racine de 2 plus x moins racine de 2 moins x sur x. Donc la fonction elle est composée de 3 fonctions si vous voulez. La première fonction qui a tout x fait correspondre 2 plus x. وتعرف بأن هذه فهي دالة متصلة اللي كونتينيو سور المجال التعريف ديالها اللي هو moins 2 plus l'infini. ولكن ما يهمنا هو الانترفال moins 2 2. إذا غنقولوا en particulier أي بالأخص. استعتذر لك نكتب باللغة الفرنسية لكن باللغة العربية غتقول لي بأن الدالة متصلة على هذا المجال وبالأخص على المجال moins 2 2. علاش؟ لأن
had moins 2 2 ça fait partie si vous voulez de moins 2 plus l'infini. هذا من جهة. غادي نمشيو للدالة الأخرى ك 2x fait correspondre de moins x. إذا فهي دالة متصلة على مجال تعريفها اللي هو moins l'infini 2 وبالأخص إذا أترجم باللغة العربية أخص على المجال موان 2 نفس الشيء. لماذا؟ لأن هذا موان 2 فهو يوجد ضمن المجال موان لانفيني 2. تتبقى لنا الدالة الأخرى هي ك 2x في كورسبوندغ 1 سور x. إذا هذه تعرف بأنها دالة معرفة على r étoile donc continue sur r étoile وكذلك اللي كانت r étoile يعني en particulier sur المجال moins 2 لأنه ça fait partie de r étoile. إذا une fonction qui est composée donc دالة مركبة إذا جي فهي دالة مركبة من 3 إذا المجموع من مجموع دالتين متصلتين على المجال موان 2 شنو هما هاد الدالتين؟ هما غاسين دو 2 بلس اكس موان 2 موان اكس. اذا مجموع او طرح صافو فيغ ميم وجداء كذلك جداء دوال متصلة. تعرفوا بأن جداء دوال متصلة فهو دالة متصلة على المجال موان 2. إذا باش نعطيكم باختصار غادي الجواب غتقول لي بأن بما أن هذه الدالة الجافية مركبة من طرح أو مجموع دالتين متصلتين تتبقى لنا هذا المجموع اللي غنعتبروه كرون تيف مضروبة في 1 سور اكس يعني فهو جداء دوال متصلة وبالأحراق خاصها تكون الدالة فهي متصلة على المجال موان لانفيني موان 2. إذا هذا بخلاصة كي نبين أن دالة متصلة على مجال يجب أن نفكك الدالة المعطاة إلى مجموعة من الدول مجموعة من الدوال اللي هي تكون بطبيعة الحال دوال متصلة على المجال المعطى وبالتالي سواء مجموعهما أو طرحهما أو جداؤهما تكون دائما دالة متصلة. إذا أتمنى أن أكون واضحا ومبسطا لهذه الأمور حتى يكون فهمها الجميع. ولا كانت هناك بعض التعليقات فمرحبا بها. ما تنسوناش من التحفيز ديالكم من خلال اللايكات وكذلك من المشاركة مع الزملاء ديالكم حتى تعم الفائدة. وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فلا تنسونا حتى بالدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة وهذا ما نتمناه إذا أضعف الإيمان. إذا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.